Phasalo Tulashikhar RD Blockni Saktharmung by Hachukni Khorang Community Hall Nago Khlaijakha 75 Seemanta gram Krantiviro ke Naam Panda. Panda o Manjakha Tulashikhar Blockni BSC Chairman Pradip Debarma Blockni BDO Manas Mora Singno Khobai Kubun Ozamarok. Phasalo Tulashikhar RD Blockni Saktharmung by Hachukni Khorang Community Hall Nago Khlaijakha 75 Seemanta gram Krantiviro ke Naam Panda. Fainite nago Shalmari Jora Tongnai o Panda. Kaijar hangkorni bebagoi kaisni chiba border amsaini kamino sangina hajakka. Aboni bishingo khwaibo khasteni kaitham blockni bishingo khobjangnai kaiba kamino 75 Seemanta gram Krantiviro ke Naam scheme bishingo tubujakha. Panda o Manjakha Tulashikhar Blockni BSC Chairman Pradip Debarma Blockni BDO Manas Mora Singno Khoboi Kubun Ozamaro. Bele hambai Chini channel lo tam nimba chutini Tulashikhar RD Block by Lojija Chini jeta posim basebari edisiblis te kaisa sori tongo bon bazar edisiblis je 75 Chini eta grantini divos je border area ni to kaisa program ete suntabu posim basebari edisiblis o basaza tini oro jotto Chini program of 5 months of Pika, Chini line dependent law, Homework Department, Chini Agri Pite, Armbokai, Chini IS law, Pite, Education Pite, Armbokai, PWD, Electric, Joto Department, Subzonal, Joton Tombayo, again, some of program no, Hamketi Sanabangoi, Chini, Jetta Posim Basebari, Edisiblis, Jetta Chung, Harmony, Joto Department no, Mob Blessed Chung Nicola Mangoi, Jetta Hamkai program Khlaijakha. Chini puro je posim basebari jonogon nobo mo program te berlai khatungja tamni basung pray 1.5 মাস jabor puro bibhinno rokom program ekta guideline motabek tongo o guideline motabek no chung program khai tongnai emon ki success khlaina bangoi joto department no puro basaja kha basaja emon ki jonogon bo kha basaja abotinno tini o program Tripura haste bobo jaga thayung tongo mo koita thayung tongo tini 75 jeta border area jeta village tomoni Joto village nong tong, right? Posa total village. Total koita village ngano asal? Posa total. Panda ni paithago Tulashikhar block ni khorogbrui lukrong ni yago yafare ruzakha PMAYG scheme ni 48,000 ni check. Abo haikeno beneficiaries rong ni yago yafare ruzakha kadal job card. Khwai ni shimi biplop ni kokthum Chini Khorang. Okay.